Dakle, ono što trenutno ovdje gledamo to je ponovno akumuliranje. I pratite sad dobro ovo što vam budem pričao, ja ću da pričam polako sada ovo. Jer ovo sad što budem rekao mora da se zna. Kad ovo budem ispričao, to mora da se zna posle toga. Ne smije da se prođe preko i da se onda to ne zna. Ovaj algoritam koji sam sad ovdje uokvirio, pratite me sada dobro, to je ponovna akumulacija koja ima order blokove. Slažete se da su fraktali dobri. Fraktal preliminary supporta, buying climaxa, secondary testa, konsolidacije jednak. Znači svi fraktali su ovdje dobri. Prethodni order blok koji postoji, on u sebi sadrži apsorbovanje prethodne likvidnosti, počinje da formira akumulaciju, ali tako preliminary support, selling climax, secondary test, sign of strength koji je potpuno validan i vidite kako je to u sign of strengthu zanimljivo, kako mi vidimo da su sign of strengthu formira distribuiranje. To nije ni čudo zato što bi treba da se desi secondary test in phase B. To je ono što treba da se desi. E sad, nakon toga ovdje nastaje secondary test in phase B spring koji formiraju kupovinu. E sad, fraktal oba order bloka je dobar. Pa isti, ja sad radim ovdje posmatranje kompletne uže slike. Šta tu u prevodu znači? Ono šta meni ovdje potrebno, to je struktura, jel tako? Fraktal, Wyckoff, struktura, order blok, fraktal, Wyckoff i fraktal. Dakle, 5 stavki uže slike koji se također primjenjuju i na šire slike, ali ne u potpunosti. Znači, 5 stavki uže slike koji se također primjenjuju i na šire slike, ali ne u potpunosti. Šta to znači da se ne primjenjuju u potpunosti te stavke uže slike koje se također primjenjuju i na šire slike? Zato što mi ovu ponovnu akumulaciju možemo da trgujemo i bez prethodnog order bloka ako je šira slika u pitanju. Znači mi možemo da dodajemo kao konstantno ako je šira, ali ne kao uža. Tako da nije to sada prioritet, ali to sam samo napomenuo zato što sad malo sporije govorim da biste me ovdje najbolje razumeli. Pa iste sada ovo. Retko nam se daju dve solucije u dva različita fraktala koje mi to možemo jasno da vidimo. Retko nam se da to da ja jasno mogu ovdje da vidim validnost u čistoj ponovnoj akumulaciji, a i da mogu da vidim mogućnost stvaranja secondary testa i kasnije konsolidaciji. Što u prevodu znači trgovina koja bi ovdje bila moja, znači moja trgovina ovdje, ona može da bude profitabilna, ali također može da bude i gubitna ukoliko se desi impuls, ukoliko se dole desi shakeout i desi se veća slika ponovne akumulacije.